Good afternoon. Your friend Rev Isaac Aidoo. Now, wonim, and then me was some pa me pesi di munkomo. Ghana for yisiatra toto. Ghana for yisiatra wo. Hwe se broni kasa nya ye kasa so ya jejere mu. Wo nua woni ne nam no ontimi nka brofo nti wo huru na ma de opese wo ye no ontimi nya. Because of obi kasa nti. And okure wote brofo a echini bi ni ho. Na mumu woni nyi wo de ho wate. Na yisiatra toto. Enne wo bisi wo binti brofo adwuma binti ama edisam obi aba betene fie ye yine di wonte brofo na me pa cho Ghana mpanifo ene Ghana nkora ye kasa so obi anti ana obi antimi anka enni wu pa ne de ene wu kuro mu kasa se wentimi anka mbu banka yensi wo abo sabi ananka yemmu eno na ehu na se wo bi kasa ye ne brofo na wontie no na wagye wo mena se ye me ya mente brofo mewu enu nti wusu no se nu nti brofo nti na wontimi nya hwede ahwe ne ye ene sole na koye bibi wate adwuma bi na wo ya yire ho na ye abrabo bi na wo ba yire ho na bo mema brofo nsi kwan brofo ye na so se wontia ye de obetimi aye ene churches die ne ehu ya dane ye de no na fe ye to brofo nyom nko a na brofo nyom a woto no obi kura woto brofo nyom ontiase na so woto brofo nyom wo gi brofo ginam wo te brofo ka brofo na so wontimi nkyirase ye kata se wo famra twi kura se mo kan wontiase wei ayo bra wo ye bra ye se ye bo ye kotena brochira ne adane ye mane nyina kasa brofo kuyen brofo kro ya gi ye nyoma nyina enne ye se kabi mamin kabi enti sabi obi asori na o kan kwasi asem brofo kro ya brofo ye kuyen na so ye da so di abrofo semachi empanifuo momye nkyire ye die momye nimra ye die ho momye nso ye die mu na ye wade a eye ye die ne ye die adan Ghanaian language ya tuna jeje mu school ya nkyire Ghanaian language ya nkyire ni ye edu English ya dwu woso edu twa ne alemete no edu other languages are ne alemete no because of say ye niwo abrofo kasa enu kure brofo eko global eko wiase nyina nanso si ye mani koye de ho a ebeti se obi ye footballer no win goal kina se mimi win goal kina yesi ye ba interview me meka sa mina mawini inti so munya translator mame omunyai Brazil ni bedu o kan kasa ya man translator China ni bedu no kan kasa ya man translator ade na nko ka mo de ni ma translator moni mra wo de ho na so wo ye odie ya ebeyeye nyame nhyira bye bye.